attention TV so be akwaba e de ebason sem a ye twego e social media so ana me be so mo ene Twene Jonas ye bi papa wafudua we hu soro enu ntese no ensem e wosoro nyina ogane ohwa okan no de amane ye na etefom hasem endo a wo ye live na video ni na mu a wo kirem ni na say e kam yakoye se ne yiri broni ana girlfriend broni na wonya ne de e se no de obesopa ne papa eye o yi na kire fi se Ghana for binomo e kire se Twene oge ya wuzi wonya ne yo wa bro kire o de fa ne kire na endo a not onya kokuduro ana se e de abaiwa no e be kire Ghana for ni na Ghana for binomo ekasa ho a Twene Jonas e make funny comment be edifa bra na wo yini girl no e de a kire Ghana for ni na ne wiase afane na ye be ko ne akohwe e de aba na akotie e de aba na so ansa na menka o Sekwe University Foundation ana asemas na mde jumedi eso yo glass in kwa 24/7 shafam chale jamu se ma friend me de naba live en kasa ene na me si majayo my sa ma me ba be di broni ba di free why one ne wofa the rock ni o ma mu hu the rock da no fa kire ho a kire ne wofa ni the rock or ball wrestling minim se mu hu me ba be fa o de hold on let me show them from the back camera. Turn your phone or you I'm a nanny camera no. Turn your phone like this. Let me show them. On the new furniture now, the rock. You see the rock. This guy WWE the rock. So on in the now. Eti omo my bad the rock okra na be fan o. The rock one my bad be fan o. The rock fee na feature and my bad be share. Eti se mo kai on be sem be hu na ni okay hide your face. Meja bro from free dion. And I'm with Jimmy I say oh glass in kwa 24/7 glass in kwa show them your hands show them your beautiful hands your beautiful palm let them see like this let them see your palm Brony I don't know okay so listen I'll finish with them right now real quick me wa frame me am in fact my busy packet dollars a good baby and I'm with the na ye hu Brony ba na che ye hu Brony wa che anwumre memma kwakodi akra no anyway mami yang memma kwakodi akra no fuck you listen hold on wait a minute I'm about to end it. Hide yourself a little bit. Let me tell them something real quick before I end it. Bye you haters. Hold on let me they said they miss you. You miss them. Go kiss a donkey. No, stop. Don't say anything. Let me tell them something. They said, me the warm up baba nyambo ade chia because my business I can be said me the warm up baba mantini afamba. Akufo ado abakurum ha na obedru ha na ha de America for respect ni kakra. Omde ni share taxi. Enti taxi driver for no omde ne nam no. Ena ba ko hu se Ghana flag bo no frɛ me mane ba ko se ye de Ghana fo na mo ana omuyi masutire se abrofo ni bi yi masutire se eye Ghana mampanyini na omu kosi no UN enti omu sisi omu gu taxi nim kohwe omu gu UN ani mo ena mkoduru UN ho me ko ho se me kwa ko se Akufo ado ampa because me nim so UK sa na ye ono ani tidosi se ai ne ho tantan no si ho ena o twan track se se Ukraine ntokwa no abubu obi apre ama Ghana fo hwa wahwe Ghana fo no wode o man ni sika nyina hwe Ghana fo nti o sa apre bosi afoforo ena me se akwa we on ka nokre o kasa nyina so o hwe pupa so no o kan Joe Biden betra ho kasa more than 1 hour se obebo Ukraine fo ho ban obeyesi wan hwe pupa ba akokora so ogina fa ako no kasa saa o ka ne nyina fintim ko mo tei akwa jimifo yi ani owie na ne yire Madam Slay Rebecca Akufo-Addo owura shop a no agi Louis Vuitton Gucci abrewa wo di Gucci yedan oto Gucci bag $30,000 $40,000 enkurati nwiase apemfo ewo fom enipa bre okrom galamsi ase nsuo bi e okrom wo nwe ma begu krom na mo se ejimi free land yasese magu school bus mo landing mo beduru ha mo se ejimi aha mugu taxi ni yede mo ba taxi da ba no ye na
friend boy bi on that hotel na no on e on manager na hotel mi bisa say oh akwa na amode na beto no e mi nipa o mi ofa no no share da twa antro say mi ofa no na wo she room ben na akwa ne bo room number ne kire me nti akofo ado e kwase ampanyi ba bia ada nyina mi nim metimi me pese mi yo bibia nka mabada da ba me ni adaje kofu aya na mse o mi fiu kama baba be ma warning amwaja jimi no ko jimi si anyansa mu betra na mu say o man ni sika no ubeduru America se wa beduru America ni apaki magu taxi ma mukoduru Ghana V8 mu mfa miensa penante muwa mukoduru Ghana V8 be 2 million na mu se petrol kwa nkraman mu nya obia wa brochire ayi ase ye paki mu se sadi muwa gwanim guase akwa aba yakohwe mu agu ho aba jimi nkwa jimi mu gu o man no kra ni ma se si akra me kra aya na ma abro ho kra mo na wo Rebecca wanim se aben wo twenkwan wono what done hu sibe queen and makeups ahodo makeups auto $5,000 abaya na akoto shop ni nyina me nkra ni abrofu no ma catch us abrofu mani nyina me nkra the details ama me kwa na me se abro na obewura ha no me siwa no me siwa no me cousin me my anti mama me update and am kwa na me ni Akufo-Addo me ni Akufo-Addo nsi wo pictures ene Rebecca Akufo-Addo nyina me ni omu wo pictures dada me na am post so bio popular Ghana bia wa GD wo Ghana nsa na me free Ghana nkwa dia me ni no pictures ena me yi me ni picture oh he's my cousin no me say ene marketer ba ya na ba ye no o ga o ye rich na me say yo mate wa wi o man sika nyina mu ba brocha jimi sa na mu wi sika na be se no kwa muwa me ni mu si ame ko hwese me nya bro ni ba na me na nwumre ya ya maja bro fu madi me se me peyire na ma ye sa se me nko wa fra me am fa o na me se mo se mo afene dia me sheda apike na maba the rock o fie o sheda rock o nti the rock fie no maba no ana maba ba pa na chewa so mpie na me fa na mra wo ma so kakra bi nti the rock kura se me hwe no ma nya no hwe o na me se o me nya no hwe ade asenti usuro ba medi nti dia ye na aye no bicycle pass we ni fie ya bro fu ma fie na chale me mu sia peace out enkasa me mia me akura na enkasa me de wo ma beba nya mbo chi na ade chi bye bye let me end the warm up real quick. See if you're from one more time. Blasting the system is working 24/7. We run the city. I'm from my man control me now. Be a fan Jimmy. Go out there see if you are fan. You will jump on the phone. Some will be a peace out. And Kasa is straight up. Aha, and then the movie see my crowd.